re na le di buka tse re tlamehile re nne re ikhopotse ka tsona, especially when it comes to bo the case charge re tlamehile motho re charge motho ka yona. Because kana go ngwa ke motho ya police station o lo reporta go ke na le bothata bo tjena mara ba sa tseba ke gore na ke lo bula case ya eng ke police station. Na re fita police station mana ga tseba gore ha rona ntshwere tjena na ha rona etsa tjena ga tseba gore ke case e feng eo e le tlamehile gore le tle le shebane le yona le bule ke yona re tlamehile re bule yona Ntate Thuso. O mametse Lesedi FM mo mamedi ka lehlonono ke mo marangrang a sebetsa jwale thapo tsa rona di kopane wa mmona khaitsedi mona wa mmona Sersant ka re di kwano mona ke na Sersant ka re di le ka mona pe ke na le Sersant Nthoba le bona ba teng kwano ka phaposing ya khaso. Dumela mo mamedi e motle re tle re nke leeto go lahleha ha bana ha nyane fela kopa re gona jwale ho na le nyewe e kgolomane Saldanha Bay ya Jocelyn Smith me re a tseba hore baking e tlanyena jwale ba tlabe ba dia kahlolo ho lahleha bana ho kae mme jwalo ka isale o le uniting e Ntate Thuso re kopane le case tse jwalo tse ngata e le taba ya hore batswadi ba neglect kana go ngwe ke taba ya neglect ha ba hlokomele bana e le taba ya hore ha ke tsebe hore na motho mo o kgona jwang hore ebe ha ke etsa mohlala ngwana hae wa 4 years fela ebe ha yo pila mahlo a hae mona ha tsebe ngwana o kae ha tsebe ngwana o jele ebe a wa ga ebe fete o sa tsebe hore na ngwana ha o kae ke yona ntho re reng ke neglect Ntate Thuso because ngwana jwalo mozaneng o hloka hore a bantsa le tshebo a le motswadi a modisitse wena o ntso le busy ka eng Ntate Thuso tlamehile hore ha o ntso jikisa hloho ngwana o bontso mmona mona ha o sa mmone o tlamehile o panic jwana o tsho hore e ka ba ngwana o ile kae jwana ke bona batho ba bangata Ntate Thuso bana ba tlala le makeshini ya rona mona o tla fumana ngwana a tsamaya a le mong jwanong di perpetrator hangata Ntate Thuso di nka advantage ka menyetla eo e leng teng makeisheneng ene e lo ke experience ke sa go kopane le yona hore ngwana nna ke ngwana ba ntse itsamela a le mong ha ya sekolo ngwana ha nke a tsamaya le bo mamma ngwana ha nke a shebuwa ha bona so ba nka advantage ya bana ba jwalo because ba bone hore ha hlokomeleya mosngwana motswadi ha ngwana ha ba tsoa fela o sa lelekela ngwana ka ntle tsamaya le bapala ka ntle jwale tsotsi ena ya modisa e tla ba shebile Ntate Thuso batho bana ba di organize ntho tsena ba plana hore ke be tshwantse ke bona ngwana nna nka nako itseng o bantsa tsamaya le mong ngwana nna nka nako itseng o bantsa le strateng be bosiu o ntsa le strateng so ba nka menyetla ntho ntse jwalo Ntate Thuso tla fumana ngwana sa khutli ka tung ebe motswadi e sala a dula ebe botene ba betse batswadi ba bang ba robala Ntate Thuso ba sa tsebe hore na bana ba bona ba kae ha se motho a mo botsa hore na ho bane mo sa reporta a ba re mosane mo tlwaetse ho nyamela of which ke ntho e wrong Ntate Thuso o tshwantse o tsebe ngwana ha o motswadi o araba jwalo ba teng batswadi ba arabang jwalo ara o tlwaetse ho nyamela motse o tsamaya ke ntse ke sa tsebe hore na o ile kae mara o ba khutla kana go ngwana o tla hlaelwa ke kotsi go kwa ile teng o sa tsebe hore na o ile kae gona ha se re khutla go botsa hore na ngwana o hlaetswe ke bothata bo tjena jwalo wena o robetse jwang ka tlung o tseba hore ngwana ha yo ka tlung mara ngwana ba hlaelwa ke bothata bo je a le strateng kwa motho tla ba ile hona a ntsa a kopanya ka nthe ba bang e tla be le taba ya hore ke neglect ka baka la bojwala ka notai botawa o ska tshaba mme o tsho empa wena ka mosebetsi nna ka mona ke sebudi hape ka mona ke ntate teacher wena o tsere ha re be botawa mme wa ka botawa tshebediso empena ya jwala batho ba tawa ba sie bana ba notlelle bana ka matlung ba sie bana ba le bang Ntate Thuso ba bang ba sie bana hore be bona ba hlokomelang matlo a bona Ntate Thuso ba hlokomela bana ba bona kana go ngwe o suwe ngwana 8 years o setse le ngwana 2 years ka tlung ba hloka go hlokomela ba le babedi mare wena o bofa ono wa 8 years responsibility ya hore a hlokomele ono wa 2 years o tlo motho ngwana o bolella hore mme ka ha le siko a ile ditameneng kwana nang le ntate wa ka ke bentse ke setse le ngwana rona ke me tsa motoho na hana ngwana 8 years fela a eme a le mo stofong Ntate ene Maria tjena jo imagine fela ha ba
ha ngwana ka fumana hore o tshile hona le ba bang ba kileng ne ba le case ya inele asin ebe le gore bana ba hlokalla ka tlung ntate thuso ile taba gore ba suwe jwalo ka tlung ba le ba draya mohlomong o iketsetsa dijo mollo ya ba mollo wa kapa mo ntate thuso ya ba ha ba kgone ho tswa ke bua ka ona makeishene ya rona mona Bloemfontein batho ba ngata ba ka e hopola bana ba tshella ka moo bana ba hlokahala bana ba raro kaofela ntate thuso ile taba gore batswadi ba ile Botaoeng ntate thuso ema ona temo metsotso 29 hantle fela pele o ra le 12 e re tshwere taba tsa bohlokwa holo mo mamedi bua monna jwale mona taba ena re nka Afrika ena kaofela ke mathata le nteng Afrika bothata bo bombo le nteng mona Afrika ke bona o se hlokomele bana ba rona jwala botawa bana ba tshelle ka matlung mo mamedi mohlomong le wena o ka letsa wa ka wa refa palenyana o itsebang rena na metseng ya lona mo le bona batho ba hlokomela banana na le bona bontate ba le teng maphelong a banana na le ba bona bontate na ba hlokomela bana nakong le ba bona ba feletsa bana ho ya dikolong kapa ebe ke bomme fela hangata ba feletsang bana ho ya dikolong khotso mo mamedi a ratehang dumela hle mothemotle hona le pine ke tlo ba palla yona kwano mona pine na binwa ke Benjamin Dube ke tla o fa yona enngwe pine ke tshwereng ke bona ke a le bosekgobela ke a le boa monna maleva lava ke a le boa wena malava sam pine enngwe mona ke shebile mona ke pina e binwang ke Jabu Hlongwane there it's a race fileng yona there it's a race mmewe mohlomong na le taba tse ding hape tseo o no la ka ditse re hanyane o re fe tsona tsatsing lena le leholo jwalo ka re matha re tshwere letsatsi la Afrika re tshwere la Afrika borwa ka mathata re kopanang lona metseng mona ntho nngwe e ke utlwang hape e o buileng kana ke taba ena ya jwala taba re buile le ka yona hape le ntate Moruti Maine jwala boetsa re mothahlole go hlokomela bana ba hae ke tla petong ya bana jwalo ka hore ntwe ngwe le kopana le yona o fumana ntate ya tswalang ngwana a etseditse ngwana hae moferefere ke hopola le ka mane ka rile ra itlale ya mona le ntate Karedi Senegal ile a etsala ka ntate moradi a ba qetella tshwarisitse ntate ha ke re utlwe hona temmo nna le mo le ba le bothata gore ntate wa madi ntate thuso dibekeng tse fitileng tse re ile ra ba le mathata a mangata a di-case tse reportuweng tse tswang ka malapeng mo e leng hore family ya tseba hore ntate ke bua ka ntate wa madi le hore family ya tseba hore ntate o entse ketso e tjena ngwaneng ebile o nantsa le busy for dilemo tse 5 hore ntate ha isala le busy antsa a reipa ngwana ya ba family ba dula meeting ba bua hore ba ntwena se ka ba hlahela ho hanye patehe ho protecta ntate yona because jwale ne ba tshabana le yona ntwena ya hore batho ba tlo re empa ba lebetse gore o bua ka dibeke tsona tsena tse tswa feta dibeke tsena tsa go tswa ho feta o tsona tsena ntate thuso jwale nkere ba lebetse dilemo ngwana o na le 12 years ntate thuso 12 years okay ba lebetse hore kotsi e hlahetseng ngwana e tlo mo damage ho le ho kae ntate thuso hore na re nahanela future ya ngwano ebe re nahanela hore ngwano o ntsa reng ha ntwe ebe e sa reportuwe kapo re dumelana le ngwana hore a accept hore ntwena is normal ka mantswe a mang like a etsana ho yena la le strateng kwana nang o tlamile ya accept because ka tlung e etsahetse ha ona next e etsuweng so ka mantswe a mang like a etsana ka ntle ka kwana nang it means ho kana a itlwella ile jwalo fela jwale ya thutseng ke mang ke mme ya tswalang ngwana ntate thuso yaba o thotse yaba ho ntso tswella pele ka tlung yena o kae kana kweno hobana ke re mme o teng ntate ha ile hore hona le se itseng seo a se hlokang mofumahadi o teng ha dumedisane le mofumahadi a ke re tshwantse ba dumedisane bona le mofumahadi ho la ba le meeting ka tlung yaba ntwena nang ya bua ka tlung ho kentswe le di-relative hore e bue hore motho nang a dumele molato hona pela family mo hore ke yentse ntwena ba ke kopa le ntshwareleng yaba ho thungwana a lo thula ha mamang ha bo kai ya ntate thuso hore a khone ho tloa pela motho ona yaba mme o ntsa tsweletse pele o dula le ntate jwale
case ena nang ke case e etsahetseng ho tloha 5 years back ntate thuso le motse hlano tse a re potileng ka teng jwale ntho e tlamehile batho ba e hlokomeleng ke hore ntho eo ke leqeba le sa foleng ha e fihla ngwaneng ngwana wa bua at the end of 5 years back ngwana wa bua nnete ena le tsela ya teng ya ho hlaya ntate thuso potso ya ka ke ena wena mme ha ke botsa o ntshwarela haebe o tla nkara batho ha o sa kgone o tshora mteung a ke kgone ha le bua le mme le bua le ntate o re keng a sa e ho mme ha ile hore ntate o ikutlwa a tshisa ha kalo hore ke a tshisa jwalo ka ntate mme ke kopa ho itseng wa bophelo kore ha le bua le bona le mme o reng yena mme gore na ho etswa ntate o etsahala jwang ke eng mme yena a sa apehele ntate ke botsa fela mme wa ka ke a botsa ha ibe mohlomong le bua le bona bo mme ntate thuso information e ngata re fumana ngwaneng batho ba ha se re ba tshwere a ke re jwa le mme go tshwantse re mo kwalle because jwanong wa tseba ka ha keta ha report jwanong Sexual Offences Related Matters Act 32 of 2007 section 54 ntate thuso e re motho o mong le o mong a tsebang hore ngwana o hlekefeditswe ka tsela ya motabo o tshwantse a reporte jwanong mme o na le oblige hore a bue hore ngwana o hlekefeditswe ka baka la hore ha bua le ena ngwana o mo tsebisitse ka mantswe a mang le ena ka mo charge ntate thuso ene a ka tshwanelwa ke tronko le ena ile jwalo wa convictuwa mme mara ka motho ona a re ipileng jwalo ngwana ha sa re bolella ditaba because di tle di tswa ditaba ke re ka ema ona temo mabenkele hlahelwa ke moratuwa ho bohloko mme ditshenyehelo tsa lepato di ka ba hodimo ka One Life Insurance o ka pata ditho tse 16 tsa lelapa ho fihla ho 50,000 rand motho ka mong o be se o fumana melemo ya grocery lejwe la sehloho le ho kgutlisa setopo SMS cover ho 34546 ke cover ho 34546 One Life Insurance Limited ina le license ya insurance ya bophelo le FSP out dips wa bantwana ditefiso tse tlwaelehileng ke a bona aus dipsiko shebile mono Anisha Makhaola Tsepo ke a le bona o ka mo ka bo Davidton Western Area Northwest Province Tebogo Dela Rayville hello mo Dela Rayville bana ka ba ka opola pineng ngwe re Dela Rayville ka e hopola pineng re bone he re le tsona jwalo he nthabiseng a se mo he re le tsona mbe mpolelle jwalo ka ha ke nentse ke botsa potswena mme le ya khona kore le ke le mmotse le mmutsise hore mme ho tla jwang ha o tla me hore ntate a ditokelong tsa hae ebe ntate o tla fetela ngwane na le jwala botemmo na king ke le bua mme wa ka ntate thuso jwale ka ke o se ke hlalositse hore a ke re jwale e tla be se ile ba tshwakuwa ba le babedi ba tshwakuwa ba na le ditokelo ke re kana go nngwe motho o ipulela hore ke na le right ya ho thola no ha ke tlo bua ditaba tsa ka that's why ke reng ditaba tse ngata re di fumana ngwaneng ntate thuso motho o a ithulela motho o tla ba ithulela ke na le tokelo ya ho thola jwalo ka o so buile ntate thuso hore na ga di fumana di training tsena hore na re bua jwang le bana eng ra tseba hore na re fihlella bana jwang ha ntse re ba interview ntate thuso jwale dilemong tsena tse 5 tsena ngwana o tlamehile a tle le story sa hae hantle a tle stara ga re mo hopotse ene le birthday ya hao ene le dikolo ne di kwetswe go ga gone o fumana ho hopola dinako tse hore na ntwe na kana he ne etsa ene le neneng ho la etsala eng o la reng honna jwanong ngwana mo motla ba hlalosa hore ntate o na mpolella hore mme wa kula mme ke a bona ne le motho a nkang dipilisi tsa depression jwanong o tla ba a go bala ha o betse mo no go betse o tla tswa o sane o se ka mantswe a mang ngwana o tlamehile a thuse ntate hore wa bona mme wa hao wa kula kana nna ke ba iphumana jwale ke se ke ile ka ntle e le ngwana o tla ba re hlaloseditse ha ntate o na le bana ba bang ka ntle o tla ba mo bolella hore ha ke ba iphumana ke entse bana ba bang ka ntle ene wa bona mme wa hao wa kula jwanong ke kopa o nthuse hore le next ke nne ka ya ka ntle le mme wa hao kuna o kgathetse ka mona bona jwanong nna ke na le ditlhoko jwalo ka motho wa ntate ngwana o utlwa a sa tsebe go jwanong ntate wa ha bua ntho e tse go na ditlhoko yer man o tlo batla ditlhoko tsa eng mo mamedi o mametse le SADFM wa utlwa ntho tse tsalang
mo re phelang teng ke a kgola o ntse o mametse mo mamedi ke bona ka re diabele a se senyahlo le wena mo mamedi mo o leng teng re a tswa tsena ke taba tse boima mme re kana go tsohle ha re di bua re wena a skis wena mo mamedi na go di fihla wena di le boima haholo na go di fihla wena di le matla haholo mme ke dintho tse re tlametse re bue ka tsona tsena o mametse lenane le matla haholo mona la bua monna ke o taba re a le tsona nna ha le soka le fumana tse mo utlwe ho thwe mme ke enwa ke mme ya moholo o sa le ngwaneng wa le motse leshome le motse le mong wa moshemane na le tsona di eke di hlahele kapa tse ngata holo ke tse hlahelang hlakoreng la bontate di teng Ntate Thuso sersante a be butle sersante mme a ke ka bana ba etsa ntho tse jwalo ka nnete Ntate Thuso di teng Ntate Thuso bona le case e nngwe e neng ngwana a re bontsha mo mme a moholo wa mohaisana na mo sendetse message Ntate Thuso a mo bontshitse video mantsa ba pala ka yena Ntate Thuso ka mantswe a mang ona khuma ngwanonwa Ntate Thuso a mo bontsha hore ho possible hore nna le wena re ka kopana re bua ka ngwana nang le 15 years wa moshimane ana a le relationshiping le mme a moholo Ntate Thuso wa 39 years mmena a mo bontsha ntho a mo bontsha le power station Ntate Thuso ebo mme ebo butle khaitsedi ngwana a bona power station a bona a re jwale mona ke mo motlakase teng ke central electricity department of departments ona mmontsha Ntate Thuso mmontsha hore nna le wena re ka nna ra kgona ho etsa ntho e netseng ha o so sheba le di conversation tsa bona Ntate Thuso hore mare mona na nkare hona le relationship mona nang batho bana ba utlwana musika ditaba tsa marato mosmo mara ha o sheba hore ke mmenwa a leadang ngwana hore ho possible hore ntwana re ka nna ra etsa kana ko ngwana o ntsa le bodi ngwana 15 years o monyane man 14 15 hona le e ngwe Ntate Mtaung mo ile re ila ba ya fihlella mo ile re mme motswadi wa ngwana o ile wa sentence afua tshaile ba di mo tse hlano ka nnete ka tse hlano mme ile a hlahella mo ile re ka mora diphuputso tsa bo enthoba ke ha ho fumantsha lore mme ona yana di mo tsema 50 mo tsetshiletseng 56 yes man kare di be butle mana kare di a hle bana ke a lentsha ka studio ka mona kare di ile ngore Ntate Mtaung ha re bua le nna ona tswa tjena mora wa hae ona di le mo tsema 22 ke a bua a nyamatsete ngwana a re ha ke ne ke na le dilemo tse 12 mme wa ka dilemo tse 5 ka mora mono ke ntse re tswela pele le mme wa ka ka haola letho ntate ha qala tsamaya bona ntate ka o ganna dilori o itshela ka ntle ha ntate a tswile a keta o tsaya ikela mosebetsing mme o ya ngwaneng ngwana e se mhlomong a ke bui ka ngwana ga gadi ka pong wa hae ya motswetseng a motswetseng ke mehlole e tsala nna ai molao robetse ya melao e robetse ka nnete ba e re ke le wena Ntate Thuso nna ka locationeng la ka bana ha ba bolokeha le hanyane batswadi ba bana ba tsamaya le bana jwaleng ke molaetsa ke a o bala mona batswadi ba bana ke shebile ha ba kuke mona ba tsamaya le bana a jwaleng bana ba sireletseha ho ngofumana motswadi ya tawe a le taverneng a tsamaya le ngwana motswadi a nwile a tsamaya le ngwana wa bona mo mamedi molaetsa kuna mona wa bona a tsamaya le ngwana hore na ho etswa ke eng o fumana re swabile re sa tsebe rena re etsa jwang re ke tle ke shebe mo mamedi mong hape kwana ha Ntate Thuso ha mme re ke bone o fumana mme a sena nako ya bana bothata bo bong fumana mme a sena nako ya bana
ntate Karedi a katle a igakantse kae a ka tlo bona mehlolo makeisheneng a mo re phelang teng a gore mme a tle a apere jwalo ka batho ba baholo iseng jwalo ka le jwalo mona mo mamedi ngotse jwalo le motle le tsena wa gotsa wa mamedi ba rona a ka tlo bona a tsamaye lekeisheneng dibakeng tsa baipei o tla theola meogo a tlo bona ka mo bana ba leng ka teng e re ke bone jo ntate Motaung batho ba sana ditlhong bothata bo bong hape ntate Motaung a ke re lwantsheng taba ena ditokelo hle batho ba na le ditokelo tse ngata ho feta ntate batho ba fuwe di-rights tsena tse tenang go feta ntate Thuso Motaung di bohloko hobane o mme o bua nnete ha re motho o tla thola ha re ke a thola ha ona ntho mmuso o tla ngwetsa o tla itholela e re ke bone momamedi mong a re jo ntate we ehle batho ba baholo ba bakalo motho a sa le 56 jwale mme wa ka le etsa jwang a le fihla ho motho a moholo a le montse fetang bo 50 ngwaneng wa bo 13 years 14 years nna le a kgona go bua le yena ya ntate Thuso ke re jwanong gona jo Sergeant Toba go protecta ngwana ene ya gona go bona go ngwana o safe yo go bona go ngwana o tluile sebakeng se mo beyang danger ntate Thuso jo lo tlosa motho ona nang a mo hlekefetsang pele hae jwanong hore na o nkgono kapo ntate moholo ha fela o le emahanyane Brenda Clientele di fana ka seriti go ile o wena le balelapa la hao di lefa tšhelete di horeng tse 24 e keneletsa grocery transport le pulo ya lejwe ka ngodisa batho ba 13 ai khona thapelo a re hloka thapelo mme we jwale ha mo mamedi motle jwalo ka re shebile marandrang se re tlo kwala jwale se re tlo kwala hona jwale mo mamedi hona jwale metsotso e le shome hantle fela pele ho hora ya le shome le metso mmedi bua monna motho mona le taba tse ding tseo le nana re ke re bua hape ka tsona ka jeno ke feta bengwe mme ntate Thuso e se taba go khutela morao hole hona le di case tse ding tse reportuang tse false ha re bua tabeng yona ena ya bana ba lahlehileng false le shano batho ba taba ba bue maka bana ba bo 12 years 13 14 15 16 17 ntate Thuso hona le go be le di-event ka ntle ka mona nang ho be le bo di-show mohlomong hona le bo dintho tse etsang gore bana di-festival ntate Thuso bana e be ba iketse koo e be ha ba khutlele hae ntate Thuso be ba sena style sa gore ba ka khutlela hae mohlang ba se ba ntse ba nyametse jwale e be ho bulwa di-case tsa bo missing child ntate Thuso e be rona ra tletse re batlana le bana kante bona ba ipatile ba khotsing ba bona ba tshaba go khutlela hae ha ba khutla mo be ba khutla ka di-case tsa hore ba ne ba kidnapuwe ke batho ba ba sa ba bonang ba ne ba kentse dibaratla ba fasitswe matsoho kante ho lo sina ntho e jwalo ntate Thuso o tla gona ngwana ha tla ka case jwalo re nka ile serase jwalo gore au sheba Sergeant Toba re ema ka maoto ntate Thuso re matha re batlana le hore na ngwano e ka beneng o hlekefeditswe ho le ho kae ha nkwe mohlomong ke batho ba bararo ba sa ba tsebeng re tlamile re batle ba di bala clava tseo tsa hae bana ba khanna koloi e jwang jwanong batho ba bangata ba nahana hore ha motho a tlile fela police station a go tlo reporta case e be o felletse fela mo re qetile o letsatsi le leng fela investigation e fedile it's a process ntate Thuso o sebetsana le case ha se ntho ya letsatsi le leng o tshwanetse motho a tsebe hore ha o tla ka leshano it means o tlo tlamehile o itse ho maintain leshano la hao ene ha o no khona ho pasa ho maintain leshano la hao because dipotso tse go tlo botsang tsona ha o no khona ho araba ha ile go story sa hao ha se nnete o tla ka leshano ba tlo bua leshano mo emahanyane fela ntate Thuso re a leboa hle ke nna le Phatsa Lawrence ke le mametse ke le ka United Kingdom balibe ke dutse le lona mme o bua ditaba tsa bohlokwa ke a leboa kore ne ke re o utlwe o mametse le ka mona ka bo England ka mona re a leboa hona le bana ba banana ba tlang ka maka ntate Thuso ene o tshwanetse ba tsebe hore bua mme hona le case e bitswang ka hore ke perjury case ya leshano re tla o kwalla ntse le ngwana jwalo hona le tronko tsa bana re tla o kwalla ntse le monyane jwalo ene o tsebe fisha ha jwale ya senyeha
ha re se go buletse case ya phejara go tlo charge jalo go tlo ya wena tronkong because jalo go batlisa ntwe siko go senyetsa state nako ka mona nang di resource di ya senyega ka mona ntate thuso hona le batho ba tlhokang thuso ya gone ya sa mannete e wena o ntse tla ka leshano ka mona no ke ne kopa hore batho ba bona ba ithute go o bua nnete bana ba banana ba tsebe le hore maponeseng ha se mo bapalwa ntle re sebetsa ka case tse serious ntate thuso yeah re sebetsa ka case tse yeah serious yeah batho ba bangata ba hloka nako ya rona jaanong ha re tlo senya nako caseng e se nnete ntate thuso ha mane tlo utlwa gore re senyetsa batho ba ba nako jwale bana ho tshong ba shebella le ntho mona bo TV hore motho nako ya ikwetse sefahleho a entseng o bua nnete mme hore dilemo tsa bona bana ba banana ba tla fumana ba tla ka maka ke bo 15 16 17 mona ba tsamaile o tshaba ntatae o tshaba mme wa hae o tla o lona o tlo raporota leshano bana ba ka le a utlwa mme hore le ba senyetsa nako ka leshano mme ba tla o charge ka leshano leo ba tla o kwalla hele khanjo too late ban ba tla o botsa dipotso wena o robetse dichoming tsa mona o ipatile dichoming atho wa tseba hore mona o tlo bua leshano senyetse maponesa nako ndate moteng tlong ka mikhukhung ya bo small farm le tle ka mona ka bo Everton bana ha ba safe are bothata bo boholo makeisheneng a rona ntate ke botawa re bothata bo bolo makeisheneng ha re ka lokisa bothata ba botawa makeisheneng a rona re tla bona mo re antenga moteng ke dula le ngwana ka wa moshimane hantse le bua tsena o mametse o ntsara ha ba mme o dutse le ngwana wa moshimane o ntsara fela jo mme jo ngwana o tswile ke dintho tsena ngwana o tswile a ke rona re nka ha o le mme re nka mme ka mo rudisweng ka teng le motho a hlokomelang ile mohlokomedi ile eng a thimorao tjena go so na le botsotsi bo etswang ke bomme ona le bomme ba ditsotsi morao tjena ba tshwara le dithunya a thimorao tjena ba bona ngwana wa 15 years 17 years 18 ha gona o tla wena o le leponisa o apere uniform a to bua maka o le ka ra uniform ha e motsotsi uniform jo le gona jwale bana ba age tsone tsentse re bua ka tsona tsena ntate thuso ba se ba tseba bojwala se ba tseba lo tawa o sona le ntho tsena tse ba di tsubang tsena ntate thuso tse ba se re makang dikelello o fumane motho a se bila a tloella le sekolo ka baka la bojwala a tloella sekolo ka baka la dithethefatsi ntate thuso dithethefatsi re moruti maine o tshola re a sokola metseng ya rona mona ka baka la dithethefatsi e re shebe mona ntho nngwe mme bana ba disabled na le fumane mathata batho bana lutlo motho o bitile ngwana a leng disabled ntate thuso ntse tsa malaineng ya ngwana kore motho a disabled le motho a sa itekanelang ka hloho ga mo tsamaisa laineng ya ngwana monyane o tshwana le motho a mentally disabled la nka statement sa hae ha o senke jwalo ka ha o nka statement sa motho moholo because o tshwantse o hopole gore motho o nang ka kelellong ya hae ha itikanela so information ena e o e kreyang ho yena mo tshwantse o e confirme o batlisise o go be le information e corroborating go etsa medisanang le sena sa se buang ka mantswe a mang protection e a ihlokang ke tshwana le ene o ifang ngwana ntate thuso o ka se tloele motho a sa itekanelang o bo a dula le mo ha etsa hale ntho eo ntate thuso o hloka mohlokomedi o iqetile mme sheba nako re botlile hore ka ofela e meraro metsotso ya hore nya leshome le metso e mmedi dingata le a dumela hore nakong e tlang le tlatla hape ntate ka redi jwale nakong ke re buile le mehala bona mehala e panya jwang ba mamedi ba ke ba ke ne ke bala fela ha ba kuke mmane mo mamedi motle re a leboga hle re a leboga wena Florina Potts